Mkhize uthi kusetawuboniswana ngaphambi kwekutsi kumenyetelwe ukuthi kutawuphindze kucale nini lokugoma ngemijovo weJonson and Johnson. Mkhize uthi unalo lithemba lokuthi live selulihamba kahle ngetinhlelo tesigaba sesibili sekugomela iCovid-19. Lolu hlelo lutawucala ekhatsi ngenyanga yenkhwekhweti kanti lutawube lugcule kakhulu etimbungeni tahulumende letingetulo kweminyaka lengamashumi letinetifo letitsite. Mkhize uthi nalabo labangetulo kweminyaka lengamashumi nabo batawuvumeleka kugoma. The second phase is the one that starts on the 18th of, say after the 17th of May, goes up to, for 6 months, it goes up to October, around the 17th. That phase is going to be focusing on the people who are senior citizens with comorbidities and people who are actually vulnerable and exposed. Mkhize uthi wenetisekile ngeluhlelo lwenshonalanga eKapa lesigaba sesibili sekugomela iCovid-19. We've worked that out in the process flow, and of course we are now here to see it in action, what it looks like, and our ability to be able to vaccinate 30,000, but maybe even take it up to 40,000 citizens per day. And that's what we need to get to. We've only had the Sisonke up until now, but from the middle towards the end of the month, we're going to then have to then roll out and pick up our numbers every single day on the two variants or the two various vaccines that we'll have to administer. Mkhize na Winde bavakashele sibhedlela iLentegur eKapa kubuye ulungela kwalesifundza kucala ngesigaba sesibili kugomela iCovid-19.